26 Asrambari constituency ni bising khobjak Rajnagar bisi Manik Chu kamini Okra Parimal Debbarma no blood donation khlaika Tipra Motha Thwi political district working president Trithit Debbarma naitoni chayakari Hukumu TV. Acha nang tini hospital tamne bagi phaimani Pula hambai ini media pasuk jono ang kini oro ini Thwi district thakam logo phaimang karungkai ani sini tamnai Tipra korsa eba Chakra Parimal Debbarma ini umur 75 ab hangjak ano kaisa punnamal bisutei kayo kaisa blood donate group bisutei ang hoto bona age kinia dor kai kinika bini tamnai group bloodar unga king khanao amon bagai bini thi tinta unit nangoi so ba kaitam thi nango amon bagai borok thi kaisa makai so abagai te baki maya ko gai ano pung khaga bisutei ang te kaisa renan phaika tini ang o paisa khamnogo tabuk thi di paijak bolo thi na hin ang haimanengo ang kai an bumung kai ang Thwi political district Tipra Motha ni working president Trithit Debbarma aba tini 26 Assembly constituency ni angino angro haimani kalayo. Acha Parimal Debbarma ni mani apa para ni sinmung rokai bini kami kai 26 Assembly constituency ni bisingo khobjak tula sikor kami ni kami wo bini kami ini orang Thai